Bir Kırgız kızına da attı oralarımdı. Başkalarıma karaganda körük elin arasında okuyumun oşolurlardı. Jatka saktalıp kaltırdı. Biroq men özümün 2008 жылы Bişkek'ten basılıp çıkan Köyümde Okusalık degan kitabımda başka kitaplarıma salıştırganda kichine bunday özümde to'liq akın katары açıp bergen katары insan katары жоғары koyaman. Albatta, hech qachon baldarın birinden ikincisini öyle görmeydi. Biz akınlarda da oşandayız. Kitabımızın varı da biz için birday oşanda olsa da şu kitabımda ben negedir başka kitaplarıma karaganda. Ondan ayrıca birinci çıkan Yaşlılar al, Arılar Jinagın, İçki Kayrıkları, Arılar degan jinagın bana жақындай tuyulattı. Yaşlılar al menen İçki Kayrıklar'da men жалынdagan жаштык демим. Ошон оттой болгон сүйүүм, бүткүл жан дүйнөмдүн жарык бир нурдуу элестери калып калгансың. Бир-экөөсүнөн окуп бербейсизби бизге? Ошо жанагы айтып кеткен қазақ қызына деген ырды кime кылсам. Поез өтөт апапакай таң менен, поез өтөт көгүшкүгүм кечтерде, жодураган қазақ кызы мен сени жолуктурбам, эмес качан эч жерден, бир көзүмем кезиктирген биздерди, бакыт экен бул турмушта бир көлчү, кол булгалап калган ошол калыпта, күлүмсүрөп жетишке бир кирсеңчи, кайда гана жүрдүң экен карагым, карагаттай каректериң ойноктоп, сени деген телөрүткөн сезим бул, менин такыр ой боюма койбойт го. Поез өтөт апапакай таң менен, поез өтөт көгүшкүгүм кечтерде, жолдураган казак кызы мен сени жолуктурбам, эмес качан эч жерден. Буларымды жазып алып анан кыргызсыздардын алдында окуп берсем, кандайдыр мурдуларын чүйрүп жакшы кабыл албай анан айдастан кыргызсызына деп ыр жазып берип, кыргызсыздардын алдында карызымды өтөгөнмүн. Ошо кыргызсызында окуп берейин. Жибин улап, махабаттан үзүлгөн, жайнайт сүйүү өңүңдө да жүзүңдө, апаң койгон атың окшоштатына, мынча тунук мөлтүрөйсүң жүзүмдөй, хуп келишип келбет деген өңдөгөн, көрк боягы бүтүн баары сендекен, карап туруп кезишенбей кетесиң, сендей сулуу чыгар ана бендеден. Сонун рахмат. Чыгар рахмат.